በመውጣት ይያሉ አንድ ክስተት ተከሰተ ቁረይሽ የቁረይሽ ሁለት ጎሳዎች ያው ከአባና ፍርሰው ከሰሩ በኋላ ጎሳዎቹ ተጣሉ የተጣሉበት ባንድ ነገር ላይ ነው ሀጀር አልአስወድን ከአባን ከገነቡ በኋላ ከሰማይ የወረደውን ድንጋይ ለማስቀመጥ ይሄን የማስቀመጥ ክብር ለማዝ ጎሳዎች ተጣሉ እኛንም እናስቀመጥ ትልቅ ግጭት ሊነሳ ሲል ከመሃላቸው ያሉ ሽማግሌዎች አንድ ሐሳብ አቀረቡ በዚህ በር የሚገባሉ ከፊት ለፊት ከካባ ጥግ ያለውን በር ጠቁመው በዚህ በር የሚገባ ፍርድ ይስጠን በሱ በፈረደው ፍርድ እንስማማሉ ሁሉም በዚህ ሐሳብ ተስማሙ ከዛም ወደዛ በር በዛ በር የሚወጣውን ሰው አይናቸውን ተክለው ይከታተሉታል ሻኺሰቱን አብሳርሁ ትክ ይያሉ ወደዛ በር ሲመለከቱ ማን መጡ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ልክ ቁረይሽ ህዝቦች ሲመለከቷቸው هذا الامين رضينا بحكمه ይማ ታማኙ መሐመድ አይደል በሱ ፍርድማ ወደናል ተስማምተናል አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መጡ ምንድነው ችግራችሁ ይሄን ለማስቀመጥ እኔ ነኝ በዚህ ነው የተጋጨን አንድ በለን አሏቸው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያንዳቸውን ፎጣ ተቀበሉና ዘርገዋሉ ታነጠፈው ሀጀር አልአስወድ ላይ አስቀመጡት አራቱን ጎሳ በአራት ጫፍ አሳዙት ከዛም አንሷሉ አነሱ ነብዩ ወስደው ቁጭ አደረጉት አስታረቋቸው አሚን ነበሩ አይ ተመልከት በራሳቸው ላይ የዳኝነትን ውሳኔ የሚሰጧቸው ትልቅ ሰው ነበሩ በጥሩ ስነ ምግባር ነበር የሚያውቋቸው መሐመድ አይዋሽም ይሉ ነበር ይህን ስነ ምግባር ካሳዩ በኋላ ዳዕዋ ይዘው ሲወጡ ሰው ሊቀበላቸው በጣም አንገራግሯቸዋል በስንት ችግርና መከራ ነው ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አብዛኛውን ህዝብ በስራቸው የከተቱት እኔና አንተሳ ረሱል በዚህ ስነ ምግባር ታቀው ሁሉን ባንዴ ማስለም ካልቻሉ ሁሉን ባንዴ እምነቱ ስር ማረክ ካልቻሉ እኔና አንተስ በመጥፎ ስነ ምግባር ነው ህዝቡ የሚያቀን ስለዚህ ዳዕዋ ከማድረጋችን በፊት ህዝቡ በጥሩ ስነ ምግባር ሊያቀን ይገባል ከዛ ዳዕዋ ስታደርግለት እንዴ ከሱ አፍ እውነት እንጂ ውሸት አይወጣም የሚል መሆን አለበት የነብዩላህ ሷሊህን ታሪክን ብንመለከት የثمود ህዝቦች ምን ይሏቸዋል قالوا يا صالح انت صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا ይሄን አላህን ብቻ ተገዙት ካላውጭ የምታሻርኩትን ተው ከማለት በፊት ከኛ ዘንድ ተስፋ የሚጣልብ ሰው ነበርክ ይጣውታችንን ይዞ ተንከባክቦ እሱን ያገረመር ይሆናል ምንልሰው አተንሃና አን نعبد ما يعبد آباؤنا አባቶቻችን ቅድማያቶቻችን የሚገዙትን አምልኮ ተከለከለናል እንዴት ተስፋ የሚጣልብ ነበር ከይን ከማለት በፊት ይሏቸው ነበር አያችሁ ነብዩላህ ሷሊህ በማህበረሰቡ ዘንድ ጥሩ ስነ ምግባር ነበራቸው ጥሩ ተቀባይነት ነበራቸው ለወደፊት አይናቸውን የሚያሳርፉበት ሰው ነበሩ ዳዕዋ ከማድረጋቸው በፊት እና እኛም እንደ ዳዒ ወደ እስላም የሚጣራ ሰው ለህዝቡ ዳዕዋ ከማድረግ በፊት ህዝቡ በጥሩ ስነ ምግባር ሊያቀ ይገባል ያኔ እውነተኛ ጥሪ ስትነሳ እሱንማ አላህ ውሸት አያናግረው እሱንማ አላህ ወደ ጥመት አይመራው እንቀበለው ተባላለ ስለዚህ በጥሩ ስነ ምግባራችን መታወቅ ይኖርብናል ሌላው የልብ መክፈቻ ቁልፎችስ መፋቲህ القلوب الدعوه بالمناسبه አጋጣሚዎችን ጠብቀን ዳዕዋ ማድረግ አጋጣሚዎችን ተጠቅመን ነብዩላህ ዩሱፍ አለይሂ ሰላም ዩሱፍ الصديق ብንመለከት እስር ቤት ውስጥ እንደታሰሩ ነብዩላህ ዩሱፍ አለይሂ ሰላም ለብዙ ጊዜ ዳዕዋ ሳያደርጉ ቆዩ የእስር ቤት ጓዶቻቸው ግን ጥሩ ስነ ምግባራቸው ትህትናቸው ይማርካቸው ነበር አንዴ ህልም አዩ እነዚህ ሰዎች ህልም ሲያዩ ሊፈታላቸው ቢችል ሰው እስር ቤት ውስጥ ሲያዩ እሱና እሱን ብቻ ከፊት ለፊታቸው አገኙ ደግ ሰው ሙህሲን ጥሩ ሰው እሱ ነው መጡና ምን አሉት ነብኢና ቢተእዊሊህ ኢና ነራከ ሚን አልሙህሲኒን እባክህ የህልሙን ትርጉም ንገረና እኛ ከደጋጎች እንደሆንክ እናያለን እናሏቸው ነብዩላህ ዩሱፍ አለይሂ ሰላም እቺን ፍርሳ ተጠቅመውባት ማለት ፈለጉ እቺን አጋጣሚ አላህን አስተዋውቆባት ያልፉ ፈለጉ አጋጣሚው ነበር የሚጠብቁት ዳዕዋቸውን ቀጠሉ ያ صاحب السجن ارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار እናንተ እስር ቤት ጓደኞች ወይም ጓዶች ወይ የተለያዩ ጌታዎች ይሻላል ወይስ አንዱና አሸናፊው ጌታ ከመገዛት በኩል ማን ይሻላል ዳዕዋ ቀጠሉላቸው ብዙ ህዝብን በስራቸው ማሳመን ቻሉ የእምነታቸው ተካፋይ ያደረጓቸው አንተ አጋጣሚውን ጠብቀ ዳዕዋ ማድረግ ሰው አበድረይ ብሎ ሲመጣ ዳዕዋ አድርግለት ምን ነው ብር ካንተ ስለፈለገ ሙሉ ለሙሉ ጆሮን ከፍቶ ያዳምጣል ታሞ ልጠይቀው ወሰድ ሞት አፋፍ ላይ ነው ልቦ ወዳላ ቅርቡናለች ፍርሃት ይለው ዳዕዋ አርግለት ያኔ ይሰማል
አጋጣሚዎችን ጠብቀ الدعوة بالمناسبة ይሄ ልብ ያንኳኳልሃል አንድ ትልቅ ሸህ እኔ ማቃቸው አንድ ሰው ሀብታም ነው ለማህጀጅ ግን ነገ ዛሬ ያለ ያመሻል ከዛም ይህ ዓሊም በጣም ጥሩ ዓሊም ነበሩ ምን አደረጉ አንዴ ቀብር ጀናዛ ለመቅበር እንደሄዱ ይህም ሰው አብሮ ሄዶ ነበር ከዛም እንዳበቃ ሰውየው ተቀብሩ እጁን ያዙትና ወደ ቀብሮች አዞሩት አስጎበኙት ይሄን ታቀዋለህ እገሌ ይባላል ሀብታም ሰው ይወሰዱ ዱንያውን ጥሎት ነው ሄደ ይሄኛውን ታቀዋለህ አው እገሌ ይባላል ዱንያውን ትቶት ነው ሄደ ለልጅ ወራሽ ነው ያረጋው አንተ ለማን ብለህ ነው ስትሰበስብ የአላህን ፍርድ የምትተው በልህድ ነው ማለት ወደ ሐጅ والله ያ ሰው በዛ አመት ሐጅጁ ተመለሰ يدعوا بالمناسبة منو كبر አካባቢ ነው የልቡ ይረዳል የሞቱትን ሰዎችን ሲያይደነግጣል ልቡ የአላህን ትእዛዝ ለመቀበል ቅርብ ስለሚሆን ልቡን ታንኳኳለ ዳዕዋ ተቀባይነት ያገኛል ልቡ መብቀል ይችላል ታሪክ ላይ እንደተዘገበው አንድ ሀብታም የሚያስተዳድረው ባሪያ ነበር ይህ ባሪያ ሙእሚን ነው ይህ አስተዳዳሪው ሀብታም ግን ከአላህ መንገድ የወጣ በአላህ ላይ የሚያምጽ አመፀኛ ባሪያ ነው ግን ተስፋ አለው አላህ ያዝንልኛል የሚል ወላ ይርድቱ ለአጅደን خيرا منها منقلبا እንደው መልካም አገኛለሁ ብሎ የሚያስብ ሰው ነው ከዛም አንዴ ይሄን ሰራተኛውን ጠራና ምን አለው በዚህ አመት ቡር ስንዴ ዘራው እርሻውን ይለዋል እሻለና ይህ ሰው በአመቱ ነው የሚመጣው እርሻው ከደረሰ በኋላ ይህ ሀብታም ዞር ብሎ ማያየው ይህ በአገልጋይ ስንዴ መዝራት ተቶ ሻዒር ገብስ ዘራው አዝመራውን እንዳለ እንግዲህ ለዚህ ሰው የዳዕዋ ያርግለት ፈልጎ ነው ከዛ በአመቱ ሲመጣ ይህ እርሻ ገብስ ተዘርቷል ስንዴ ነበር የጠበቀው መጣና ጠየቀው አንተ ስንዴ ዝራ ብል ገብስ ትዘራለህ እንዴ አለው قال يا سيدي رجوت من الشعير ان ينتج برا አያ ሳዳሪ ወይ ጌታዬ ሆይ እኔ እኮ ከገብሱ ስንዴ ይወጣ እንደሆን ብዬኮ ገምቼ ነው አላቸው ሰውየው ተቆጡና ምን አሉ ያ አህመክ አንተ ደደብ አተርጁ من الشعير ان ينتج برا እንዴ ከመቼው ሊኖ ገብስ ስንዴ ያወጣል ብለህ ታስባለህ ምን አይነት ድንጋነ ሲሉት ይሄ ሰው ዳዕዋ ማድረጊያ ቦታውን አገኘት አጋጣሚውን አገኘት ምን አለ قال يا سيدي አሳዳሪ ጌታዬ ሆይ أفتعصي الله وترجو جنته أصدري هوي الله يامسك أنتس جنة تكجل الله أفتعصي الله وترجو رحمته الله يامس زنة تكجل الله اللي كزي حبتام سوية قلب لي نققرو قبا وستو دنقته فقال أستغفر الله وأنت حر لوجه الله الله يقرب لي ودا أنت تملشال أنتم دمو كالله يستركني أنت نحن حر نسعى بيهالو عفو بيهالو هدارت إن الدعوة بالمناسبة دعوة أقات أمنوشين يسول لب لنا نقاقبت من شلون أقات أمي تتكمن مستت سوتش ندي أدامتون نقراتشن وستاتشون دي الفادر قوال كلب مكفتشا قلفوت جست أندو دنا وانو دمو من دنو الداعية يدفع السيئة بالحسنة داعية بالله من قر لي متارسو مدفون بطرو يملسها سوش بانت لي مدفو سيولو بطرو ملسلاتشو يعني يانت وداجي هنالو يأمنت تقواداش هنالو الله سبحانه وتعالى قرآن لي من الال توي الحسنة ولا السيئة مدفونا طروا سنة مقباركو أي ودا الدرم ادفع عندك هنا نقرو ادفع بالتي هي أحسن مطفيطان بطرو قفترات فإذا الذي بينك وبينك عداوة يا بمعلاتشو كريتا ينبرو يا تلات النتاتشو كأنه ولي حميم يكرب بيت زمد وداجتو هنالاتشو أنت مطفي سران سطور استملسلت ينبرككال يماركوال سبئنا وداجتو هنالاتشو على الله قني هن درجة وما يلقاها إلا الذين صبروا يهن درجة قن ما يقنيو إلا نزات هقاشوش بيهون نجي وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم يتلك اطع الدل بالبيتو تنجي يهن ما يقنيو إلا ميلا الله مدفو تسرطو بخير ملسة ينسو وداج مادرك تلك درجة عليه የሰሃቦችን ታሪክ ከተመለከተና ይህን የቁርአን አስተምሮት ተግባራዊ ሲያደርጉትና ያለን في يوم خندق يا خندق زمچا غزي عمرو بن الود يتصارع مع علي رضي الله عنه عمرو بن الودنا علي رضي الله عنه فتچا بسيف قدموا
بعد قليل فإذا بعلي يعلوه بسيفه كتوسن دقيقة بهلا سيدنا علي بسيفاتشو أنقتوا ليقوموا قالوتنا حين ذاك بسك العمر في وجه علي فتركه علي فقام يعني يموت موتون يقرچون ኃይል ቁጭቱን ለመናገር ለዓሊ ያለውን ጥላቻ ለሙስሊሞች ያለውን ጥላቻ ለመግለጽ እንትፍ አለባቸው ሰይድና ዓሊ ፊት ላይ ያኔ ሰይድና ዓሊ فتركه علي فقام تتوت قوم كرم عمرو فقال عجب أمرك نجر يجرمال مكنت مني بشيء ما لم تحلم به العرب ثم تتركني عرب كان ينقت لي بسيف كلا يهونالو بلا أصبع كم عرب ججنا الناس تمنيت على جينيوتن الدلع جنتا تتوينياله نجرهم يجرمنوا على عمرو بن لود تجرمو فقال علي سيدنا علي من قالوت دس دمي الخطاب من قالوت كنت أريد قتلك لوجه الله يا عدو أنت يا الله طلعت أني كل قال لي عصب يا الله هندي اللي تطفى سلمتانو سلمنا لين قشاشة الدفع سلمتانو لا تطفى يتنساوت فلما بسقت في وجهي ثارت نفسي فطالبتني بالثأر في تيلي ستفابي نفسي بكال تسمات اند بكالهم طراجين فخشيت أن يكون قتلك لنفسي ووالله ما أريده إلا لله الله أكبر نفسي اند قاله النساسات انديت يتفعبها لميل تسمعي سلازي مقدلي لنفسي ينجي لا الله اندي هون فرالو لزانو يتوتشي تنسو لنفسي اندي هون بيفرجنو ووالله ما أريده إلا لله اني لا الله سلكون ونج ما ادرغين يا الله اندي لتاطفا سلمتاكرو لقال لي تنسو سبحان الله عمرو بن لود نغغرو قلمو ما أبلغه من كلام ترفعون عن الشهوات سيدنا علي كسميتاچو بلاي ሆኖ ነበር የኔ ፈሰቡት عمرو بن لود ልቡ ተነካ ይህ መጥፎን ስራ በጥሩ ሲመልስ ሲያይ قال أهكذا دينكم እምነታችሁ እንዲህ ነው እንዴ قال نعم እንዲህ እኮ ነው እምነታችን قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله كالله ليلا جيت يلم بلو مسكرو اسلمنا تقبله يسو ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن بطرو ملس سويتشن تنبرككاتشوال مدفو سو سيسراب أنت بخير ملسو ينبركك ليقرموال كسو بلا يندوك يسموال ياسو ها هو يهودي ومعه كلب يهني هدى بن ملكت عندي هدى أبروت عند كلب وشالة كزي وشاقة يمر على إبراهيم بن الأدهم عليه رحمة الله إبراهيم بن الأدهم كم يبالوت تلك يا مسلم علماء وشتق يهودا كوشاو قال لفا فقال إبراهيم بن الأدهم لتتشاتشو لألا قطباتشو فلقنا من على ألحيتك أطهر من ذنب هذا الكلب أم ذنب الكلب أطهر من لحيتك أنت إبراهيم علم كزيمه هنا كوشاي جرات يتنيو بمنسك بكل يتشالنوال የውሻይ ጅራስ ወይስ ያንተ ጺም አለ አላህ እኛ በዱር ይሄን ዘለም በወጣንበት ይሄ በቀኔ 5 ውዶ የሚያደርግ ጺም እንዴት ያሾፍበታል በእኔ ላይ ብለን እኛ እንቆጣ ነበር ኢብራሂም ኢብኑ አልአድሃም بخضوع المؤمن رغبال المؤمن عندبت من قالوت ان كانت في الجنه ጺሜ ጀነት ከሆነች ለهي اطهر من ذنب كلبك የጀነት ከሆነች ጺሜ ከውሻ ጅራት የተሻለ ነው ማለት ነው እኔ ጺም وإن كانت في النار نجرجني جهنم كونتشنيم سيميم لذنب كلبك أطهر منها يوشح جرات كان يزيم يصدق تشال الغرفت الله أكبر نجر تملكته فما ملك هذا اليهودي إلا أن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله يسوي شهادة المسلمين أن تقبل ووالله ما هذه إلا أخلاق الأنبياء بالله يهونبن يهوني أنت أسايي سنة مقبار ينبيات سنة مقبار جليل عدل مال ينبيات سنة مقبار تسدبوا لك نبي يقدم دالفت ألا تعجبون كيف يصف الله وسب قريش ويشتموا انديكون اندال سمانا متالفوا مدفوسو سيامت أبا بطرو ملسو تنبركك ولا تستوي الحسنة ولا السيئة مؤمنوش اندي ادرقون البر يأمنتاتشو أبالا درقواتشو كافروچن كهديوچن والله يصحابان يسلفوچن تاريخن بزمناتشن اندينت بزو يصحابات تولدوچن نعلن والله
በዘመናችን አንድ ዳዒያ የገጠመው ታሪክ ሲናገር ምን ይላል? አንዴ ከአካባቢያችን መስጂድ ለማሰራት አረብ ሀገሮች ውስጥ ነው መስጂድ ለማሰራት ከሀብታሞች ይሄድን ሳንቲ ብሮችን ሰበስብ ነበር። አንዴ ወደ አንድ ሀብታም ሄድነ ከአላህ መንገድ የራቀ ሰው ነው ሄድንና መስጂድ ልናሰራ እንፈልጋለን እባክህ ብር ስጠናለሁ። ይህም ሀብታም በጣም የጠገበ ነበርና እጅህን ዘርጋለኝ አለ። እጄን ስዘረጋ ፈባሰቀ على يدي انتف አለብኝ እጄ ላይ። ይሄ እንግዲህ ሶብር ይጠይቃል። لابد ان تدفع السيئة بالحسنة يعني هي ትልቅ ዳዒ ምን አደረገ? የተተፋበት ምራቅ ደረቱ ላይ ብስ አደረገና قال هذا لي فماذا لله نعم ይሄ ለኔ ሰጠኝ ስጦታ ነው لا الله እኮ ነው ምልሃለሁ። ይህ ሀብታም ልቡ ራደ። الله اكبر ልቡ ተነካና ቃል والله لأبنين المسجد وحدي بالله ይሁንብኝ መስጂዱን ብቻዬን ነው የምገነባው ነኝ። الله أكبر ولا تستوي الحسنة ولا السيئة مدفونا ጥሩይቱ ንግግር አንድ አይደለም والله አንበረከከው። أرأيتم إلى الكلمة الطيبة እንዴት የንግግር ጥፍጥና ውጤት እንደሚያመጣያችሁ ዳዒያ ይህን መላበስ አለበት። ሰው በመጥፎ ሲመጣ በኸይር መመለስ። ለዛም ብለው ሻዒሩ الإسلام يقول يا أخي أنت ወንድሜ إن البر شيء هين መልካም ስራ እኮ ቀላል ነገር ነው